Oke bro, yang di belakang itu adalah kapal saya, Majesty Oasis. Dan sebelahnya itu juga ada kapal. Sekarang rencananya saya mau keluar ke Hard Rock yang ada di Nassau. Saya penasaran sih, bagaimana sih keadaan di sana, makanannya harganya berapa gitu loh, pakaiannya berapa. Ayo kita coba cek ke sana. Oke bro, sekarang saya berada di Hard Rock Nassau. Sekarang saya mau mencicipi makanan yang ada di Hard Rock di Nassau dan mencoba berapa sih harganya. Pengen tahu aja sih. Kita hidup ini harus dinikmati bro. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang bro. Cek dulu nih berapa harganya nih. 33 dolar, lumayan lah dikali rupiah di Indonesia. Seharga apa ya, 500 ribu lah, lumayan bro. Dan ini baju-bajunya. Nah ini baju yang saya beli dulu ini. Berapa sih harganya nih? Penasaran. Oh harganya 29 dolar bro, ya 30 dolar lah ini. Lumayan, 500 ribuan lah. Baju satu gini 500 ribu bro. Kalau di rumah dapat banyak ini. How are you bro? Good. Very good. Yes, good. Wow. What's that? Very mojito, you know. Oh yeah. Wow. It's done. Yeah. What's your name, bro? Craig. Greg. Oh, yeah. Greg. Yep. You come from? At home today. Okay, nice. Nah, itu pegawainya keren sekali. Okay, good to go. Thank you, bro. Aman. Nah, itu tadi dengan karyawan yang ada di Nassau di Hard Rock. Let's go eat. Nice, nice. Calamarinya enak coy, renyah. This is calamari is good, crispy. You cannot come along here. But if all put in hummus like this, wow. You can stay in the hummus for a long time.
Never improvement. This one tomato sauce, right? No, barbecue sauce. Barbecue sauce. I think this chicken with vinegar. It's good? Yeah, with vinegar. But not too much. Only a little bit. No. Coba dulu. Spring roll-nya. This is spring roll. Oh, this is so freaking good. I love that. This thing is so nice. I don't want to be here. I love. Nice. And with the, what is the name of this garbage? Raspberry or I don't know. Cabbage. Uh-huh. Yeah. It's nice. I think inside vegetable, right? This is nice, bro. Inside there is a vegetable. Different with my mother making back home. This is delicious. But my mother also make like this. Yeah, but inside no like this. Only carrot, cabbage, and tofu, and with sauce, but little bit spicy. But what Mama do back home is very different. Yeah. I like my mommy for cooking. And this drink is strawberry mojito. Cheers. Last time I come here. With who? I don't want to come alone. Food is good, but it's big. Everything is big. I buy a hamburger like this size. My God. 20 per hour. So you can finish it or still? I finish it. You finish all? Yeah. Wow. Because I didn't eat as well. Yeah, that's right. But when you share, it's much better. You can enjoy. Yeah. You know, like sauce? No, I like this one, barbecue sauce. But they have plenty. This is like a cheese. Really? Yeah. Okay. I will try. Yeah. What is this? Cheese? Cheese sauce? But this is how it's spicy. I didn't try this one. Okay. This is cheese. Okay. I will try different sauce. What kind of sauce is it? Bye-bye. Bye-bye. Oke bro, sekarang saya berada di lantai 2 Hard Dog Cafe di Nassau. Tadi saya sudah mencicipi makanannya. Makanannya itu enak sekali. Ya lumayan lah. Kalau makanannya itu tidak sesuai dengan lidah kita, yaitu kayak lidah-lidah orang bule itu. Ya menurut saya sih enak sih. Enak, renyah, lumayan lah. Tapi tidak pedas ya. Kalau orang Indonesia kan identiknya makanannya pedas. Tapi ini lumayan lah. Oke, dan inilah tempat hard rock di Nassau. Halo. Itu tadi karyawannya kan, ramah ya, lumayan ramah sih. Saya sekarang meninggalkan Hard Rock Cafe yang ada di Nassau. Lumayan lah, $56 bro.
2 minuman, 1 makanan. Guys. Nah, ini tempatnya. Ini restoran. Di tempat lantai 1 nih. Keren. Oke, saatnya meninggalkan Hard Rock Nassau. Saatnya balik. Bro, thank you. Oke, tadi saya sudah menikmati Hard Rock yang ada di Nassau. Tempatnya lumayan bagus, ada benda-benda yang bersejarah. Bukan bersejarah sih, benda-benda apa ya? Lama itu, benda-benda lama itu dipajang di sana. Musisi itu, benda-benda musisi itu pasti dipajang di sana itu. Ya, jadi keren lah. Pesan saya untuk di video kali ini, make it simple life. Jangan Anda membuat hal yang sederhana atau hal yang sepele menjadi hal yang susah. Jadi jalani, make it simple, dan jangan lupa enjoy your life. Oke. Ya, itu saja pesan untuk video ini. Bye bye.